Okurejera hara Asumani Mugisha orukure by'obururo mu kigombe cya NRM nagira ngo abarukwenda kwehanditsa bine kwetantara inshunga zitari zimwe na zimwe okwenda kwetantara okushazibwamo ku maiswaga ka mwenje waboneje kwakira fomu oyine kuba of course ogize imyaka yo kwesimba oli 18 years and above kandi oyine kuba ori mu yearbook yetu ya NRM kandi oyine kuba oli no mu stabo cha EC mu register ya Electoral Commission. Zana basaka yo form za NRM kandi ukurikiza kwesimba ka district councilor fraga beara wakamunye sabukao habo kugira ngo guhereza bwitu bwa government ariko twabuhisa tubase kongera mifunguro mu kindi kisanja okugamba ebi n'ubu ba kansala barikwenda kwesimba harengo rwa district babire nibihaye impapura ezo kwehanditsa kwetaba mu karuru ka NRM hati abina kona kurufayinga abo kugira ngo yaye kubwire buri bwa EC oburu bwa general hati yana isingondije umuntu abina kurufayinga ise takamushazamu so ntwakwera ngo abeine kurufika foni zizi kumara ibigendere bwa yanje mu karuru no kuronda karuru na munonga ako businje no buringaniza hataro kugere nkuri bagenzi banje bitufasha ko twesimbire hamwe okurigera haryabo ababasa kwejumbero mu kutunga impapura zo kwehanditsa nabagira ngo nibinzi ebitumire nibetaba omukurondo bwebembezi etonkorwa mbora yabigura sub county hine ebintu ebyabere bimu ebitorekeye gukora icyo kubanza bigura sub county kuba gishasare tayine mujokerwa cyane cyo kubanza mwana mujokerwa nyahire kugira ngo ushwekire egombora yito yabigura sub county ebidubire takayikirize nkabembeze mu gombora yabusireba tushobe tukorese amana gutubene tukorese nyima nangwa no kongeraho ureba ngo twayikiriza bimwe bitwaraganise bitakayikirizwe abo gombora yabusireba twetagana icumwe namunonga nkitwa besimbiri aruha abantu abo kwiza bize kuremesa batayi babo itushabaho office ya NRM kandi turkwesiga namunonga nkitwa bakandidati abesimbira mu kibine cya NRM tujyesiga kandi tu expecting kugira ngo bururu bwitu nubuza kutebekana ikibetaga free and fair abo kuba kuzire na hise myaka kaga nyenda kunindeba harimo biraburabura mu bantu bakuru endwere engineer ndaze kubakikirira ha district okwakira impapura zo kwehanditsa zo kwesimba uko nukuza kukome 2015 byo kwezo uko amakuru agagasha kwa Anthony Atwine.